Kubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela zona ke indaba ifika ngaso ke isikhathi uThibela ke useveze okunye lapha ke einkundleni zokuxhumana ekhasini lakhe lika Facebook ukuthi ke ngempela ke abantu bayakhala ke nge-top 10 ke yokhozi ke ephumile ke yokuvotela ke ingoma ke ezonqamula ke wona ke unyaka ka2024 siyakubona ke unyaka ka2025 abaningi ke baphawulile lapha ke einkundleni zawo ke uTikTok noma ke ekhasini lakhe ke lapha ke uFacebook wakhe ke uThibela abanye bathi ngempela ke akubona ke lezi ingoma ke esivotele kanti ke futhi nabalandeli ke abaningi banembuzo ke eminingi ukuthi ke ngempela ziphi ke ezinye izingoma ke ebesivotela lapha ke kuzona ke ingoma ke ekumele ke zinqamule ke unyaka mbukeli ngabe ikhona nawe ingoma ke oyivotelile kodwa ke ongayiboni lapha ke ohlwini lwe-top 10 ke yokhozi yonqamula ke wona ke unyaka ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula mbukeli ngalo ke lolu daba lwe-top 10 ke ephumile yokhozi mbukeli aselapha ke ezathi i-comment section mbukeli sizo uvo lwakho wena ngabe ke uphawula uthini njengoba ke uThibela eveze ukuthi ke abantu ngempela ke bayakhala ngengoma ke zayo ke i-top 10 lapha yokhozi mbukeli ke asishiye kuwe ke lezi ndaba bese uyalapha ezazi i-comment section mbukeli siyabonga.